Teng Damonlang Lamare, na East Khasi Hills, the hub akam Upper SHC Block. And mentas ni yo kajing bentuk sepangkan ni ka organic farming and kadang apa ni ka Khet Bachao Abhiyan. Nak sarkar bengin tip sepang kumno kaya rap ni ka sepang organic marba kajing use sungi pesticide ni buka ham ni ka kandau mariang sungi. And kadang kajing tip thamai mentah kalak ben yarap an ngelak ben pen takkan training ilak menyerap kiberu bangin nomin pin use ko organic waste bangin thung jik thung pin san kemariak menyerap kemariam kanum pen ham re kenam ki pateng jingit kila ban yo ya jing mentoy Pathar jinjam tambaklah bomhok injudicious use lang itu chemical fertilizer kita bayar apa fungicide pesticides jadi cuma Teng Chunga lang sa Thongni yang ada di East Khasi Hills District. Saya kemudian intasi Iwan kini offices keleng-keleng mah, Iwan matai ini kawan ai lecture, kawan ai training ini na keliang jongki, lagi jemput jongki, start jongki, makin dalam di thang ini pangki skim KVK buat tunjuk ru angka memoriang mah di sini, bakumno ngin penek pusat, ka kendau jini nomor mentah kalau ka way ka mah ka jaka kalau ka kendau kalau ka iki penyelak ben pensiso ben pelengkap mek iki iru te ngi di pen sumar benya tama benya ri sumar ka pa kalau way jengir tolong ka bobha ko pasiso